Pozdrav! Kako ste? Ja sam super. Evo nas. Radimo funkcije danas i možda se pita neko čemu to, šta će nama funkcije u životu, to je bez veze, to je nešto tamo u matematici, neki f od x, ovo ono, to je glupo živo. Pa dobro, evo, ajmo reći da je. Ajmo reći da je to glupost živa. Recimo da imamo ovakav programčić. To je nešto što smo već radili do nedavno. Dakle, imamo printf, unesite broj, imamo broj i učitavanje tog broja. Nakon toga određujemo je li taj broj pozitivan. Ako je pozitivan, ispisuje 1, ako nije pozitivan, ispisuje 0. To je prilično jednostavna funkcija. To je prilično jednostavan programčić. U redu. I što sad možemo u biti s tim? Pa s ovim ništa posebno ne možemo. Ali recimo da imamo novu varijablu, neki int broj 2, mislim uopće nije bitno koje. I sad želimo napraviti istu stvar, želimo provjeriti je li taj broj pozitivan. Pa što bi napravili? Hoćemo ovo tu sve uzeti sada i samo ovako. Evo, napravili smo istu stvar, šta ne? Broj 2 je li veći od 0 i radi sve što je malo prije. Ali ovo je bez veze. Šta ako imam 150 mjesta na kojima to želim napraviti? Ako želim tako nešto napraviti na različitim mjestima. Pa to nam nije baš i najljepši način, šta ne? Ono što možemo napraviti sa funkcijama je odrediti funkciju, nekakvu funkciju pozitivan, koja će odrediti je li taj broj pozitivan. Sad ću objasniti što ovo sve znači. Pa ćemo napraviti funkciju koja uzme ovo i odredi je li broj pozitivan. U redu. Što u biti ova funkcija radi? Odnosno, što sve ovo znači? Pa, sjetimo se matematike. Dakle, imamo f od x, recimo je x na kvadrat. F od 4 je 16. To svi znamo i to je očito. U redu. Što to ovdje u biti znači? Pa recimo, f je ime funkcije. Isto tako, pozitivan je ime te funkcije. F od x je, dakle, taj x je parametar, odnosno argument. Ovdje imamo funkciju pozitivan od broj. Odnosno, x je u ovom slučaju broj. U redu. A što nam je taj x na kvadrat ovdje? Što je to? Pa to je ovo ovdje. To je cijeli ovaj blok koda. Taj blok nam u biti radi to nešto što mi želimo da napravi. Dakle, recimo da smo htjeli da napravi x na kvadrat, napravili bi nešto tipa x puta x. Mislim, to je x na kvadrat, jel? Ali to je jako jednostavna funkcija i to nisam baš htio pokazivati jer mislim da će to biti jasno nakon što ovo objasnim. U redu. No što su sad ovi intovi ovdje? Mislim, razumijemo ovaj, zar ne? To je samo tip tog x-a. Dakle, x mora biti integer, recimo. Odnosno, taj broj mora biti integer. Ali zašto je ovdje integer? Mislim, to mi baš i nema smisla. Isto tako, zašto je ovdje integer? Pa evo, sad ćemo objasniti zašto su na tim mjestima integeri. Taj integer označava koju vrijednost ta funkcija vraća. To je ovaj return. Recimo, funkcija main je integer i ona vraća return 0 ako je sve završilo kako treba. A funkcija pozitivan je isto tako integer, što znači da ona mora imati nekakav return. To ćemo u ovom slučaju napraviti da je recimo return 1 ako je broj pozitivan i return 0 ako nije. I što smo sad napravili? Return zapravo ne ispisuje taj broj, on ga neće ispisati na ekranu, nego to moramo negdje pozvati ovu funkciju. Dakle, moramo napisati pozitivan i sada uvrstiti broj. To je, uvrstili smo neku varijablu broj. Dakle, mogli smo uvrstiti 1234, mogli smo uvrstiti i a, mogli smo uvrstiti što god već postoji ovdje i onda bi za to provjerilo je li pozitivan. Imamo broj. Mi smo sad pozvali tu funkciju. Sad će ona nama vratiti 1 ili 0 u ovisnosti o tome je li broj pozitivan. U redu, ali zapravo ga nije ispisalo, pa moramo napraviti nešto što će ga ispisati. Postoje dva načina. Prvi način je, recimo, napraviti varijablu koja će držati vrijednost pozitivan broj i onda samo napravi printf koji ispiše tu varijablu, zar ne? To je, mislim, to bi trebalo svima biti očito.
jer prilično je očito zapravo. Ovako definirano nešto je sasvim u redu. No, ako imamo nekakvu ovako jednostavnu funkciju, mi možemo ovaj tu komad, dakle ovo sve, jednostavno staviti ovdje. I to će i dalje raditi, to je sasvim validno. I relativno kraće. Mislim, možda je ovo tu čitljivije. Ovako napraviti. Možda je to čitljivije nekome, ali mislim, ako je vama lakše na ovaj način, radite ovako, ako nam je na onaj lakše, radite onako. No imamo jedan problemčić ovdje. Ovo zapravo neće raditi. Ovo, mislim, nama je očito mislim, imamo nekakav program i onda pozovemo funkciju pozitivan i onda on nama ispiše to. U redu, super. Ali, sa njegovog gledišta, on ne zna što je pozitivan. Dakle, ako mi gledamo ovo sa strane kompjutera, on će ući u ovu funkciju main i onda će pročitati print. Onda će pročitati int broj. Dakle, ajmo po redu. Ući će u datoteku. Pročitat će ovo, pa će ući u main i sad će ići ovako i sad je došao do ovog pozitivan. I sad on gleda, pa jesam li ja do sada i gdje vidio to pozitivno? Je li to negdje definirano? Je li postoji li to? Pa on će nam reći, pa to ne postoji. Pa mislim, kako da ja sada, o čemu ti pričaš? Mislim, što je taj pozitivan? Zašto je to tu? Pa evo, zašto je to tu? Ovo tu je nama sasvim očito definirana funkcija pozitivan, ali compileru nije. Imamo dva načina na koje to možemo napraviti. Možemo ovo cijelo premjestiti ovdje gore i to će funkcionirati. No, to nije jako fleksibilno. Mi želimo imati nešto što je fleksibilnije nego ovo. Kako to možemo postići? Pa postoji taj drugi način. Možemo jednostavno uzeti ovo gore, ovo tu, i to staviti ovdje gore. Mislim, ako razmislite, sada ulazimo u ovu datoteku, pa vidimo ovo i onda vidimo deklaraciju funkcije pozitivan. To compileru znači da ako ikad sad pozoveš funkciju pozitivan, on zna, aha, u ovoj datoteci je negdje funkcija pozitivan, ajmo ju naći, sad će doći nazad, aha, evo je, sad napravi sve to i onda se vrati tu. Tako funkcionira to. To je u biti to što se tiče funkcije pozitivan. Još jedna funkcija o kojoj ću pričati sada jest funkcija koja bi recimo upisala nešto u niz. Dakle, imamo niz koji je velik recimo 10. Neki običan niz, bez veze skroz. Sad želimo da ta funkcija upiše sve vrijednosti u niz. Prvo što želimo napraviti jest napraviti prototip funkcije. To je ono što nam prvo treba biti na pameti. Napišemo upis i znamo da će ta funkcija primati nekakav niz, jel da? Dakle, znamo da će to biti, da je taj niz integer i nazvat ćemo ga isto tako, nazvat ćemo ga n. Čisto da je vama jasno da ne moramo koristiti isto ime varijable. Ok, i kako označavamo da je to niz? Pa stavimo ove uglate zagrade. Unutar njih možemo staviti 10, ali to nas ograničava. To ne moramo staviti. Možemo, ali nije sasvim potrebno. Možemo pustiti bez toga i na taj način dobijemo malo fleksibilniji kod. Ali ovdje imamo jedan problem. Zašto ova funkcija nema nikakav tip? Što će ona vraćati? Pa ako razmislimo malo, ova funkcija neće ništa vraćati. Ova funkcija ne mora nešto vratiti i za to postoji jedan tip. Za to postoji tip void. Za funkciju koja ne mora, odnosno koja ne može nešto vratiti. Za koju nije potrebno. Deklariramo funkciju koja će biti tipa void. Ako iko od vas radi u Javi, ovo ćete vidjeti jako često, void, i jednostavno možda je vama poznati od tamo. Ok, i sad moramo napraviti funkciju tu upis niza, odnosno upis. Dakle, što bi ona radila? Pa sjetimo se kako bi inače napravili da se nešto upiše u niz. Napravili bi jedan brojač, zatim bi napravili for petlju koja počinje od 0 i onda bi napravili da ide od 0 do najvećeg člana. Nazvat ćemo taj član max. Čisto neko ime za taj član. I stavit ćemo i plus. U redu. Mi smo mogli ovdje staviti 10, budući da znamo da je to dužina niza.
Evo i za sad ću ostaviti čisto da pokažem zašto je to problemčić. Dakle, normalno ovako bi nekako upisali te članove tog niza. Dakle, ovo je sasvim standardno, ako razumijete nizove, ovo tu vam je skroz poznato čak i iz prošlog videa. U redu, ovo je upisivanje niza, super. Što možemo u biti sa tim nizom? On je sad upisan, ali što nama tu problem? Recimo da sada smo to napravili i odjednom, eto recimo u zadatku je pisalo 11, a mi smo krivo vidjeli. Ili pisalo je 20, a mi smo krivo vidjeli. A k vragu sad moram na svakom mjestu napisati 20. I mislim, što ako je bilo takvih 100 mjesta? Što ću sad prolaziti kroz cijeli kod i mijenjati tih 10 u 20? Pa neću. Nego ono što mogu napraviti kao pametan programer jest napisati max, odnosno odrediti nekakvu konstantu max, te ju na vrhu programa definirati. Zato imamo naredbu define koja izgleda ovako. Napišemo hashtag define, isto kao što smo pisali hashtag include. Napišemo hashtag define, zatim napišemo ime konstante, najčešće velikim slovima jer je to standard, i onda napišemo vrijednost koju ta konstanta treba držati. Nama je to prije bilo 10, no ako smo htjeli to promijeniti, možemo samo doći tu gore i napisati 1000. Možemo napisati što god, možemo napisati 5. I sada ovo radi. Ovo je programčić koji... opet sam krivo nešto. Aha, pardon, nisam stavio točku u zarez. To je česta greška i za to nemojte se sikirati ako vidite puno takvih grešaka koje su točka, zarez, to je stvarno nebitno i mala greškica. Mislim, prođite kroz cijeli kod, kad ga kompilate vidite greške, ako imate negdje točke zarez. Imate ove brojeve koje vam označavaju ovo je koji red, a ovo tu je koji stupac u kodu. I to vam jako puno može pomoći u traženju tih točki i zarez koje fale ili kojih ima previše. Ovo bi sad trebalo raditi. Ovo radi. Sad recimo unesemo onaj broj od prije, unićemo minus 123, vidimo ispiše 0 jer to nije pozitivan broj. I sad dalje što imamo? Imamo ovu funkciju upis, popisujemo 1, 2... Što je sad ovo? Evo me nazad. Otkrio sam što je greška, pardon. Zaboravio sam staviti ovaj and znak. Ako je neko primijetio ovo tu da sam zaboravio, svaka vam čast. Jako lijepo učite i vjerojatno ćete proći. U redu, nadam se da će ovo sad raditi, jer ako ne radi onda sam stvarno panj. Dakle, minus 123 je negativan, odnosno nije pozitivan. 1, 2, 3, 4, 5. Eto. Upisali smo ove vrijednosti u taj niz i to sada funkcionira. Ja se nadam. Pardon, ja se ispričavam zbog ovih glupih greškica, tipa ovaj end i ovaj točka zarez, ali eto, dobro je vidjeti da se to događa svima i dobro je znati kako to ispraviti. Tako da samo čačkajte po tom kodu i gledajte što tu zapravo može biti greška ako je negdje greška. Kroz sve moguće prođite, nemojte misliti joj sigurno nije točka zarez ili joj sigurno nije neka takva glupost jer eto nije to sigurno. Nego sve morate provjeriti jedno po jedno i to je jedna od muka programiranja. Hvala što ste gledali i ovaj